Lotshani Mzansi, ibizo lami nginguthando Mahlangu, indebele elihlakaniphileko nelifundileko, khamba noNcobile Masuku. Akwanda Mzansi, lami ibizo ngincobile ngokaMasuku. I'm your co-host, ningakhohlwa ngitsho. Yes. Laza nojame fowe uthengisa ingwani ezigwalweko ezihle. Thando namhlanje uthi sikhamba nobani? Bakwethu ningakhohlwa sigadangisela eGood Life Studios nasimniningwana lapha. Studio sentwana focus, sikhamba nentwana. Ay man, igrotman elifocus. Yes. Bakwethu namhlanje siphethe tsitsirimba, siphethe ingakara. Yes. Namhlanje sikhamba no Mike uGamela Thombeni, i-broadcaster ngosolwazi, i-talent scout abakwethu. Konje mhlazine. Yes. Webhola eragwako. Yes. Oh, namhlanje ngiyombona live. And a political analyst ne sisho njalo. Sport analyst, not political. Sport. Mara ne political analyze. Azangamuzo. Ne. Ngikhumbula. Exactly. I-sports analyst bakwethu. Nakwethu yethe. Akwande. Kunjani? Awasathokoza njani? Awasithokoza kakhulu kwamambala. Siyakwamukela e-studio sethu. Ngiyathokoza. Sekhaya ungachapuluka nzinze man. Babugamela. Ngithokoza kangangani? Ngithokoza thina. Ngithokoza ukubona ngamehlo. La ngiyakwazi. Mina uyangazi. Vale ngihedlula. Ungangithethula umlochisi uthi naMasuku yethe. Ayuthewukele sengihedlula. Namathango lo ngiyamhedlula mara lapho ngivula ifestire ngithi mrungwa. Okay, at least yena ke uyamlochisa mina ngihedlula. Right through. Hedlu. Nakwethu namhlanje ngifuna sithome ekuthomeni. Sithome la ithoma khona. Ukhulele phi? Khuliswe bobani? Ufunde phi? And then ufike phi la khona nekareko lezemidlalo. Ngiyathokoza mndungwa. Ngibelethwa 31 May ngo-1977. Ngingomunye wabantu abakhethekileko uma wangibhebhulela kwaHulu. Kwandlela ehle kwaMbombo. Ngiyavuma. Kanga ngibhebhulele esibhedlela. Kodwa ke ngiyazi ngasengasinda nami. Ngabelethelwe eStoffberg. Abantu bekhethu bathi kusevelgafonto. Ngiyavuma. Phakathi kweVelporo noMadlayi. Yeah, so ngingatsho ngesibindi ngithi umuntu weVelporo, ngimuntu weVelgafonto nofana umroko kwaMadlayi. Seza kwaNdebele ngo-1982. Kodwa ke ukusuka eVelgafonto ubaba wakha kwaPerekichi. Ngeva kweBlankwater. Yeah, ngakhuliswa mamanzeni ubaba. So nifika eBhokonoduku ngamuphi unyaka? Sifika ngo-1982. Uma usibeka kwaMalimakhe kwaMdawu. Uyakwazi kwaMdawu now you're grounding. Umna kwethu ufunda uSabey akwamdawu ngo-1982. Athuthela namadlari ithunga. Mina ke ngithoma ukufunda ngihlala kwaMdawu nami ngo-83. Ngo-1984 ke ubaba uqeda ukwakha eVelporo apha. Siyokuhlala kwethu ngo-1984 nami ngithoma uSabey elelengayo. I-primary uyenze elelengayo. Ngithome elelengayo ngo-1984. Ngo-1989 nganginechudu lokukhona isikolo. Ngo-1989 khona isikolo. Ngibona ngothanda uyahleka ukuthi nento engasereke. Ngoba ngo-1989 ngoJune ngaphasa kuhle khulu. I think i-average yami ingehla ko-90. Bese ke bangithatha bangisakwa 5. ngoJune lasibuya. Then ke uDecember waka 1989 ngakhona ukuthola position 12. Lokho ngifunde 4 months. Kodwa ku12 wabuya la. Bese ke ngaya eNansi Vukani ngo-1991. Kula ukuthi ukuthi Nansi indlela be high school. Ithonya bomna kwethu ngo-90. Kuthiwa iNansi Vukani. Layithoma kwano 6. Bese thina ke siye ngo-91
sima standard 6 wesibili yeah bese ke ngo92 sasehlele evukanike so inansi indlela nevukani bebazihlanganisile benza ibizo lini kuthi ukuthi ngoba bebathoma ustandard 6 enansi indlela kwathi thina sasibizwa ngenansi ivukani nedama standard 6 line bese ke ngo93 kwaba nama 7 ngo94 njalo ikhule njalo inansi indlela beyaba no standard beyi primary isikhathi sonke futhi thonye bomna kwethu kuba no standard 6 ngo1990 thina saba ma standard 6 waka 1991 ibhola lekho ayidlala ibhola ngayidlala nokho ke ngangana khono khulu okay into engangikhona ichoto ngangiraha ngekraha ngalimala ngalimala edolweni mhlambe ngina 18 years ngalimala kabuhlungu nokho khange ngiphuke kodwa ngalimala kumbi so la ngidlalako idolo lisolo liyangithwenya mara ngangasimdlali onekhono khulu ukuthi nangekho kuyalilo njengabo Vusthuli nabo Mambushe Papa Jeff ngangimdlali nje kodwa na ke ngangidlala ngiyavuma bekungamuphi unyaka lapho ngilise ibholo kufanele kube ngu95 nangenza u10 evukani bengiphezulu kwabo 18 years kodwa na ke phezulu kweminyaka emibili ngase ngibandula ngo1990 ngifuna ukuthi nangina 20 years ke ngina 20 years 21 years bese ngibandula iShining Stars balawulwa ngima boluwa nabo Mziko nabo Vusthuli nomna kwethu ngimsana omncane kodwa na ke I was in charge umna wabo ongu Matsela uBhago okay yeah uyumkhugam lo ngilama yena emhlana ngiyavuma so now ngemva kwe high school wachingaphi ngo 1996 futhi ngiceda u10 ngo95 then ngo96 ngilinde ukuthi ngiyokuwela ngithi angiwelele futhi bese nangemabangeni aphakamileko indaba yesikolo uthi ukuthi ngifuna indaba yokuwela ngiyiqedile kwaba nesururu sango 96 ipinki nawuyikhumbula manje ke imize eminingi yalimala no yaphephuka and then uba ngikhulu vele bekakhona upinki khona into enjalo kwathiwa ngipinki zarutu imize eminingi yarutu hayo neyarutu yeah manje ke ingoma yathwila ngo96 khange siwele ngechudo elimbi ke uNovember wa96 lo baba wase uyalala yo manje ke nga ngo97 ngakhona ngiwelako kodwa na ke ngokubambelela ngakhona ngo98 ngiya eTNG yayithwane Northern Gauteng ngaleso sikhathi TNG Tshwane Northern Gauteng uyi-Technicon ngoba uyi-Technicon Northern Gauteng correct Technicon Northern Gauteng mara ke later on yaba yi-TUT ngifunde lapho ngifunde iminyaka emithathu lapho ngenza i-national diploma ye-commercial practice unyaka before sifika yayi-TNT beyi-Technicon Northern Transvaal Technicon Northern Transvaal bese bayichugulula ibizo ku-TNT bayenza i-TNG ukuthi into yinye i-TNT bayichugulula ibizo iba from Tshwane Northern Transvaal bayenza iTshwane Northern Gauteng ngiyethuke leyo then later on iba yi-TUT nasele ihlangana nesihlukhelo eGarankuwa ihlangana nePitori siba into yinye manje ke thina sithanda ukuthi ePitori kuse main campus abakuvumi lokho bathi there's no main campus ama campus la lingana akithi Pitori yinkulu kodwa ke iGarankuwa isosha nguve nePitori zondathu i-TUT Tshwane University of Technology manje ke bengifuna i-academic record yami unyaka ophelele seyivela nayo i-TUT TNG lo ayasekho manje ke ngathi nangiqeda ngagraduate phezulu kweminyaka emithathu ngoba ngithenga nginekhono lencwadi ngase ngibereke ABSA ngathi ngibereke ABSA ngo2001 1st February khona konga register iBTech ye-business administration ngayenza kufanele ngenze iminyaka emibili ngayenza unyaka munye unyaka esibili ngayilisa yazinasele usele uthewukele
bese ke ngiqedelele later on mhlawumbe ngayibreakela 5 years. Yeah, and it's interesting ukuthi ngaqatshwa njani eAbsa. Yeah. Nangiqeda ukubhala i-exam ngo 2000 yeah, ngize 98 99 2000 ngenza nje ama-CV amathathu ngoba ke sikhulele edakeni ekhaya. Ngangingumaflotana omduna. Yeah. So ngithatha ama-CV yami sasibereka umnakwethu bekanendlu esiyenza ikampa ye-Centurion. Yabona ikampa ye-Centurion? Iye ngeyilemo. Highfield. So kufika ibhuru lapho. So mara ngiflota phezulu sengiyahlika ngimnikela i-CV. Ngibona umbethe itayi. Okay. Ukuthi hayi umuntu ema-ofisini. Ufan Royal. Kanti ke Chudu i-National Operations Manager ya-Absa. So kamba ne-CV yami the next day uthi no I will place you. Then go December khona loyo. Uthi no. Go January you must go to head office for your interview. Yeba. Ngiphekelelwa ngubaba kaPhodos kuyamazi. Iye ngiyambona. Uprofessor umnakwethu Matsela. Nomalume uPramos. Bakhamba nabamra bangiphekelela ku-interview bobathathu. Ngomodoro kaMalume uPramos. So ngawuthi ngoba ikhwela lengithandile bange i-interview leyo ngeva kwela ngabe ngifonela bathi ngawureport ePitori 1st February. Wow. So ngase ngaba nechudwelo. Ichudwelo ukuthi sengidojwe nje ngifakwe lebhuru lingangazi straight. So ngangene Absa Home Loans as a clerk ngaleso sikhathi ngeze capturing. Isikhathi esingangani? Ihleze Absa iminyaka emithathu and then ngasuke Absa ngenza unyaka munye eSanlam bese ke ngathola iposition ehle eNetbank as a business development manager. Not ukuphi Pretoria North North Park no was in North Park. Yeah. So how do you shift from banking industry to become the number one sports analyst in the country? Yazi umbuzana uthanda ukuthi umuntu angadlala ngomoya. Uqinisile. Yebo. Umadzedla nakafuni ngithi umadzedla. Ara ngamuyisela umadzedla. Upramos umuntu uDavid uyamazi comrade. Umlotshwa sokoleya wayefonela nawukhumbulako uMthofi Thombeni uchairman. NoPramos Mahlangu ngabomvulo nangobolosihlanu bambekela umbono. Ngiyikhumbula uPramos ulamuma. How? Emhlana ungumaswaphela uma ngwekhomba. Mara ngibe emzini omkhulu eSithenjini. Okay. Manje nami ngangimuntu osofona. Mara ngangafoni ikhulu mina. Ngiyavuma. Bengifona kuphela ngomvulo. Ngifone kuphela ngolosihlanu ngikhuluma ngebhola. Bengingakhulumi into eziningi. Manje ke ngangise Nedbank nangikhumbula ngo 2005. Sewubereka. Yeah ngithewukele ngangimanager. Ngenza ngidila ngabantu bamabusiness. Abantu bemali eningi. Straight. Yeah ngibapha ama-overdraft bathenga ilori. Manje uPramos ke wase uyaphangalala umali. Ngo 2005 umlotshwa ke asabe umuntu noma ngoba uPramos akekho ngeze wasihelebha na. So uhlelwe kade ngifonela. Qobe ngingasafoni ke mina. Yeah, sekafonela mina. Sebafonela wena. Yeah lapho nya Ichudulu. Ngikhamba nawo lembele. Yeah bese ke nasi kwekwez FM isese Johannesburg. Lapho nya ngangiye Johannesburg ihlelo lalenzwa ngubani ngaleso sikhathi. FBK. It's afternoon drive. Yeah, uDavid right. Nakangena kokuvule kumnyango musa. Yeah, intro yakho. Yes. Manje ke waye lapho ngiye Johannesburg esenza ihlelo. Kusho ukuthi ngibe le volunteer leminyaka emihlanu. Ngangena contract 2005 tot ngo 2010. Ukuthi akunathoro ithola. Angitholi ithoro for 5 years. Uyaziyela. Bangibize no bangangibize ngaso sonke isikhathi. Lapho bese ke beze ePitori. Labeze ePitori bese kulula ke nangisengiye studio. Inyaka emihlanu yonke abantu bebathi ngiqatshiwe. Yakhumbula siphambana la. Then ngo 2010. Yes. I think uyangifonela uJPS umfana kowali.
uthi noma la kunethuba elinje angazi ukuthi uyalifuna na uthi ngithumelisi ngithi noma ngingalithatha ithubelo uyangitshela ukuthi ukhulume noShedo ukhulume noSevi no Big Joe baqabanga ukuthi ngimi umuntu ongabahelebha ngiyavuma bese ke ngenzela uJPS CV manje into eyangikarako nangimthumela iCV kuma references ami ngifake uMEC uSipho Sezwe JPS licharge umzala no man lungisa iCV le susinto zepolitics ayile ngithi chacha ngito mara is my reference umzala lasifakile indaba eziningi sengisusa uSipho Sezwe as a reference abantu abafuna ukungazi mhlawumbe bafuna uSipho Sezwe so banginikele icontract ngikhumbula iBig Reapers ingakathomi umdlalo wami wokuthoma kwakuyiVets namaZulu use Bidvest so bangiscora kuhle bathi ngwenze kuhle so amphuni ngafike lapha phezulu kweBig Reapers iBig Reapers thome umdlalo wokuthoma 11 June 2010 and then umsana uyabelethwa uMabusa 17 June thombe nomntwana we2010 uMabusa undabizita so ngangena njalo emhathweni so now ngaphakathi kwe5 years le yini beyisemkhumbulweni nakho ngoba akhange ulise ku5 years awuholi kwakungangithwenyi ngoba ekhaya sibabantu bebhola kufana nanyana batsho vele kufana nanyana mhlambe ngingakanikelwa umdlalo kesithi kuseLoftus ngiyavuma mina ngiyaziyela nanyana kunedabi mhlamba yenziwa ngimi mhlamba yenziwa ngiBavaria nofana uHleziphi mina ngiyovele ngiziyela nawu usulapho ngiyovele ngithela ipetrol ngivele ngiziyele manje khethu sibabantu bebhola ibhola sayifundiswa ngubaba ngengusongwana zayikhuluma ukuthi indaba yakababa yasidida ngusongwana uprofessor wasifundisa ibhola kodwa na ke abantu abasisa ebholweni khulu kwakungumalume uBramos uMagawula uSodiya nabobhuti bambiza uMabhuma ngeMan Lane abantu abasisebholweni khulu ngilabo nangibani uMasangana spokesperson ngenyokeni uRoad ngikhamba nabantu bana sinomna ukuthi basibanga bafebe Pirate neChiefs Sundowns uMakerich Sundowns lathi singazi silandele lapho nibe bathi yipe bethweko sathatha ihlabo bosicotha abantu lesifuna sesivume kuphela abantu abasisebholweni ngilabo abasise stadium mara umuntu wasifundisa ibhola ngubaba uSongwana uSimon professor Shewan umnakwenu ngiyabona igama lakho la elimina angikhona ukulibika bathi Patrick abantu bathi Patrick yazini siselihlanganisa ke umbonise muthi nakayokudlala ukuthi iplayer elinje nelinje ongadla ngalo khupha lo ufake lo uyahona ukwenza lokho usuqoqe nayo uhlale phansi iqiniso ukuthi angisebenze kwaCasrick iCasrick Stars Casrick uCAS lo mhlabe umuntu angahelebheka omunye uCAS lo ujamele uCaswell yes Caswell onofana ngithi Caswell Caswell bese uRick loya ujamele uEric Mathebula Eric Mathebula manje bahlanganisa amagama la kwaba nguCasrick bekuba abantu ama-partner wakhe kuhle wayemuntu obathengisela isithema ukuthi uyathengisa bese abantu ababadayi Thombeni naSikhambi bekabathengisela iPalmeiras wadlala eCape Town azithumbele ukuthi angangena ku-National First Division kwaseke akathumbi eneke ekwabona ukuthi uyadlelelwa ngoba umuntu othengisako abahala bake bathi siyathenga mara Thombeni awukhambi thina sifuna uhlale la kungakho iCasrick kodwa na ke into eyenzakalako mhlambe na uzayichaza ngelinye ilanga wayethi Bucks Casrick Stars mara ngamtshela ngathi uchairman league akasaluvuma igama laka Bucksela wasilike lombangela ukuthi amebele
abantu be-Orlando Pirates. So mhlawumbe ngelinye ilanga bazalifaka igama lakhe. Kodwa ke application yabo yayithi Bucks Casrick Stars. Then it was rejected. Yasala i-Casrick Stars. Okay. Yeah. Awanje ngiyizwisisa. Bese wena unamthelela akunakuthi maybe ngiyam-advise nyana there and there. Iqiniso angiyisebenzi kwa-Casrick. Abantu abaningi bayangifonela. I have no role. Okay. Kwa-Casrick. Ngiyafana nawe. Banenge ngibakhiphako besana. Lathi ngikhuluma naye. Yes. Nabanenge ngibafaka nasele sikhuluma naye ni official ngithi Okay. man umsana osothana uyamkhupha kodwa ke I'm not involved at all mhlambe administratively or technically. Yes. Angisi involved. Abantu bacabanga ukuthi mhlambe nami ngithewukele lapha angingathewukeli kodwa ke umnakwethu ngiyakhuluma naye khulu ngiyamupha umbono nokho ke kuyakuye ukuthi uyawuthatha nofana akawuthathi. Mina bengithi muthi ninoke ngasikhathi ngibe like hamara khumukamela khe angambonisa ukuthi lo abachite kungene lo. Ngiyamupha umbono loyo kodwa ke hayi bathi the buck stops with him. Nguye ekugcineni othi ngiyawuthatha nofana nguthathi. Okay, nokho sengisemkhanyweni nje. I hope nabantu bazoba semkhanyweni ukuthi wena angisi involved. yes. Ngiyathokoza. So njengoba sesikhuluma ngebhola nje sithena sikhuluma kona uSnowDabit wathi uyi-talent scout kusindlalele nge-role leyo idlala. Sinomnakwethu besibangani. He was a close friend of mine. Ngiyabona. A close friend. Ngiyazi nakithi kade mnganami. Iye. Wathi akaqeda ukuthatha ke zange khanga saba mnganami. Ngaliphike no. No, iqiniso ukuthi umronga namfazi akakwazi ukuchomzana nomronga nomfazi. Umronga namfazi unedrama eziningi. Ukhamba nebusuku. Usafuna nabenrazana. Yeah, usasesha saqala ngathi. Manje into ukuthi he's my friend, I can't lose my friends. You must lose your friends. Bibambe nabefazi. You must lose them. You must lose them. You must lose them. Umronga namfazi akakhamba nomronga namfazi. Akukhodakala. Sinomnakwethu simlayishile umsane ebhola. Straight ngiyakhumbula. Asimlayishile wena you know. Yes. Besinganachudu. Beba sabafaka bisana kwa Academy Orlando Pirates ngobunengana babo kodwa ke khange simfake manje umsana avelele kuhle. Manje bese siqala nje umsana besinesichema nathi sekhaya iReal Madrid. Ngiyakhumbula nethi ke besibathatha ngithi nebe PSL sibafake. Bese ikomo siyithathe lula ke ngoba sinabaqinileko. Umsana nanje nasekunomsana mhlawumbe unombono ungasusu umthumele singamthumela na kwa Chiefs sinabangakamthathi ke abakamthathi thina bese siyenza nje directly singathi mhlambe nginemvuzana esayinikela umuntu bese sibasa nje nanje na unomsana onombono sekuthi ibholo sonke sazi ukuthi abisana bethu bayakhona. True. All of us SinoDabit besisabesana lapha kwa TS Galaxy. Yeah. Bekunini comrade? NgoLwesibili. SengoLwesibili. Yes. Ngomvulo ke mina. Ya uDabit uthome ngomvulo. Uthome ngomvulo yena. Ya bamthatha wakhe we 13 years TLB. Yeah. Bayisabuyela ke ngoLwesibili. Zange babathatha bisana bethu bobabili. Sathe sifuna ukuyinyova thatha sikhambe. Sengiyatsho yabona khake sisebenzisa amandla ukuthi mara Timothy mara mara faka besana bethu la azange besimkhomba team utabisana bethu ngilapha azange sesafike sahlala abisana bethu zange babakhethe bazodwa sakhafa manje uteam akazi ukuthi besiletha abisana bethu lapha. Yeah, that's how professional imphethe ngakho. Kodwa ke ngechudo ngoba boyi2 badlala ubujamo kufana ubaba usudlala ngesinele ngemva nokaDabit udlala ngesinele ngemva. So indaba ye-talent identification siyayenza sayenza iminyaka eminingi siyenza nje ngoba sifuna besana bathola ithuba. Mara mna kwethu ibhokono dugine nekhono hlena ziza ebholweni sibhalelwe kuphi ukuthi ba advance. Iqiniso ukuthi nje
akekho umsana eBhukuntu engibona ngasuthi angadlala ku-PSL. Yeah. Mbono wami loyo. Kodwa ke 10 years emva. Yeah, Jason ngitsho le muva le. Bengabala 15. Yo. uLou. Yes. Khosana. Yes. Showcase. Straight. Kata ngcono kunoSibisi weOrlando Pirates. Lapho uqinisile. uVusthuli kata ngcono kunoMahuba. Straight. Upapa Jeff kata ngcono kunoSihle Nduli. Straight. NgoMambushi. uMambushi eBhundu uSibhobhi. Yo. uMswahlane walala ngesinele kwaThubani. uBhashini eBhundu. Abantu abaningi ukhuwa kanamkoneni. Yes. 2-footed center back quick. Angazi ibhola ibulwa yini. Neaccess eBhukuntu kuphela. eMartin Slope kwakunomchichwa. Amabheja walala naye. Kunomkhonjwa adlala u4. Besana babaningi kunompama eBhukuntu yamona umpama. Mpama. Iya umpama kata ngubani nguKaizer bambiza ngoKaizer. Ngikhohlwe kunoMorris ipolice. Yabona ukuthi ngibala ama player ebongamthatha adlalile Orlando Pirates. Straight. Abaseke uSolo Mhlabanseni. uSoli Sladi. uDavid uBhajo. Yes. Yo. Bhashini. Yo. I love yes. Power. Power and force. uThiba Sigenge. Yes. iTwins la kwaNdrulu umdala. Those are PSL players. Straight. Those are clear PSL. Nethi kuthe kade bahlala kwaNdebele. Nokho ke ichudu qala msi uqale uRanyawo. Uqale mhlambe uPolos umgwena ungadla. Bachithela kwaISIS kodwa nakhange bangena. True. Silanga lapho zange bathola ithuba bolu. Kodwa nake uRanyawo waswajika lapho ukuthi kuba yini khanga ngene umthimunye. Angazi uBhashini evezukudla. Showcase PSL. Unto kanje ngubani ngumnakwethu uMagalela uClass. Wenithombe lo top. Mhlambe khanga umbukela. uSiguduja ngeBhukuntu. Ubona uSiguduja? Ngiyamlemuka. Those were PSL players. Kodwa nake khange babe nethuba bonke njalo. Uzobo uSkobo. Top. Dlalu left back. Educator nje. Top. Line yebo. Bambi recruit uzobo. Wayudlala le eligini yabo Ruto Cosmos. Dlala ngesinqele bonke udlala u11 kanti udlala u3. Udlala istriker mba nje. King Caravan. Banyoni. Umuntu ovale phawo ngathoma ukubona ngoKing Caravan. Sisuke emva thinge phambili. Nangabala ama player brilliant ngingaba limini lonke. So izinga lehlile. Nje ngiyathaka eBhukuntu akunamsana esikhuluma ngayo sithi umsana lo. Abesana baka White ngenzasi yabona bayadlala. Kodwa na ke ayibanayo into le yabantu engibabalako. Bakada. So izinga lebhola liwile like izinga lepilo liwile generally. Abantu sesaqabanga ukuthi ubudakwa into ehle. Ifetchini yabona ubudakwa going to be direct. Ukuthi nasidakwa yakho it's a good thing. True. Angazi into leyo sizoyilapha njani. Abantu abasafuna ukuya esikolweni. Umuntu oye esikolweni uyaqasheka kunomuntu ongakayi esikolweni. Ungcono uyokwenza iminyaka emithathu esikolweni bese ke ulile ngokuthi awunawo umsebenzi. Abantu abaningi esakhula nabo imizwa eminingi ke ngithi eVetboro eyakhula kabuhlungu egade mhlawumbe ubona ukuthi abantu abazokufuna ipupu sasa bayabuya. Abantwana baya esikolweni umhlako ekhaya bawubulala wonke. Lapho uqinisi. Bawubulala. iVetboro angiboni ukuthi kunama graduate eBhukuntu kadlula weVetboro. No, yabona iVetboro graduate. Ikhamba phambili vele eBhukuntu. Ngikhuluma ukuthi mhlambe what qualification khuluma nje ngama graduates. Yes. iBhukuntu kusidlula no lapho uqinisi as iVetboro. Ene-ke igama leVetboro leza njengabantu basikokometha. Vele besinikokometa. Kanti iVetboro ni kuphi? iseBhukuntu mara isehlangothini le iseqade emva. Nawuvela ngale sekuthomeni. Mara nawuvela ngapha isekugcineni.
one route unamaqhude Vele. asikwazi umbhada Okomela. sabagijimisa ngenqwadi sabagijimisa ngenqwadi True. Kanti angezwe igama lakho kwabagijimi yakhumbula last wathi wena budlala ibhola strong. No, mina ngathi bengigijima. He was trying to charm you. Amanye amagama Ngakithi athi kuwenze kumphefo wakho. nokuhlonipha lelo bekayikomo. Proper lula. Kwabani ukugijima wathi nebholo. Wathi wena yikhinto ongakayenzi. You were duped. Ibholo ngiyidlalile mara zange ngibe good. Nabathi umuntu was duped. Ngikarwa indlela ebeyangayo comrade uthi no bekalinga ukuthi akukala. Iyakamsa ukuthi uthando lo bekayikomo. Kada kumkara. Lasimele. Yani wasinele. Ya enamanqela amaningi ayakhona. Yakhona. Ya inqele asalibi ikomo Uqinisile. kaningi inqele. Uqinisile. Ya inqele alibi ikomo. Iye kodwa ke hayi ungasamlahle manje. La ngizitshwele ukuthi awazode player. Iya wena. Usibekele mthandi. Andre ngakayenzi. Uthi baby. Bese ngapha Ngizela kubiza kuthini? ungibiza ngonunu. No. Abanye babiza ngabo baby. Banakho ngibiza ngobaby. Okay. So mna kwethu ubereke no Shado isikhathi singanga? Ngithome nomlotshwa ke sithi ngo2005. Yes. Ukhamene nomlotshwa. Iminyaka emhlanje ihlangene. Iyawa yona ihlangene emhlanje. Ihlangene yakhe ngithi ngibereke naye ngehla kweminyaka elisumi. Umlotshwa kade kumuntu okhethekileyo. Ngiyabona. He was unique Yes. in many ways. Yes. Umlotshwa uya eFrance ngo1998. Nakabuya la umruru uyasikhuluma isiFrench. Yo. Nasimhlolo. Yes. Because sihlabula musi inyanga. Ke sithi mhlambe ngathi inyanga neveke. Yes. Nakabuya la umruru bekakheke ngenye indlela. Nakakhuluma isichangana. Nofana isonga. Angithi kunamachangana namatsonga. Iye. Kakakhuluma wongathi lichangana. Kodwa nakhuluma isindebele asikhulume kuhle khulu. Nanyana khuluma isisuthu. Iye. Uthi nasikhuluma ngelinguist kade kunguye umlotshwa. Akusimuntu owaye esikolweni. Kodwa nake kade asikhuluma isingisi. Self-taught yabona umuntu onjalo. Bekumuntu osabane chudu khulu abantu esakhona ukuthi sisebenze naye. Umlotshwa nangenza idabi naye. Kade nami ngiphakanyelwa zinhluthu. Ingathi angingathewukeli naye. Angibomba angipha amandla kakhulu sikabe idabi. Manje ke abantu abafana naye njaya uyambona uJohudla musa. Iye ngiyabona. uSidney Mashike, Iye. uKofa, uLisedi, uScott, yini lemaqhozela. Abantu abo iye basekhona. But ucebe ngasekala. Walala iyo. Abantu abo bayababamba bese banonde bamupha umdlalo. Emaqhozeni mhlobo wenene. Mhlobo wenene uScott. uScott ungena nakumabona kude nje. Abantu banjaya babantu abakhethekileko. They can't go to retirement. Abantu abanjalo should die in office. True. Ngoba umphakathi awuvumi ukuthi bangahlala ekhaya. Leave those people to die in office. Njengokuthi umlotshwa ungasolo phezukwenyanga mhlawumbe usumpa igame inye. Nabantu abaningi ngemizini ayengitshele uTacy ngithi la sisebudisini. Abantu bonke basitshela ngomlotshwa nesekusele thina la. Ngelilanga batabesana babathini kanti umlotshwa uphi. Manje singaphasi kwegandelelo lelo ukuthi wabeka izinga phezulu. Ya no walibeka phezulu. Manje nathi siyalinga niyabona kuyabhala ke safika. Sizostolela. Yeah, umuntu njaya can't go home. True. It's not days last week. Sikhuluma ngoJPS. Sithi JPS musina nje i-top 20 angayikhama. Angayiraka straight. Angayiraka kabuhlungu mfana wami. Manje ke abantu abanjalo abakhethekileko. Ngitshela ngabo Johudla. Yes.
aphezu 70 years abo squad basahatsha sihatshana nje True. i-Africa Cup of Nations nokho angeza yenza yonke imidlalo mhlawumbe angalisa nasela nomraro wamehlo kodwa ke nakanganawo umraro wamehlo umuntu onjaya akayikhaya so ngizama ukuthi umlotshwa salimala nokho ke uzimu uzasithoba esiragele phambili mhlawumbe samdobho umunye umuntu ongachitela hlanu kwakhe ngelinye ilanga nawuzwa kuthulele bowukuphi wena umlotshwa ngiyamfonela sengiphathwa kumdosela ngiyavuma angazi ukuthi kwangimdoselela mayelana nani then ngimdosela uyangitshela ukuthi usePhiladelphia and ngiyamuzwa ukhuluma kabuhlungwana so uthi no man mara sengingcono gamela now ngibhala i-email ngibhalela amakhuwa la noDabitlo wayekhona kuleyo email yes ngithi no man umlotshwa uphathekile usePhiladelphia hospital asiyomhlola manje ke ngingena emoyeni nangena emoyeni ngiba nesibindi sokuthi bangangigweba kurehe ngiyakhuluma emoyeni ukuthi umlotshwa usePhiladelphia uphathekile ngithi kunezinto ezikhulunywa amakhuwa kuphela kodwa ngithi halele ngingaligwebela iqala ukuthi umlotshwa abantu abanenkade bangazi nasiku memorial service yakhe eGamarafield Stadium abantu abaningi bakwabo beza kimi bathi mara wasivele laphi sagijima ePhiladelphia the next day ngoba sasengazi umlotshwa uphathekile manje ke nangisekhaya ngangisemzimkhulu ngifonelwa ngumagawula uPeta uNtabezitha uthi man ngifonela njengomuntu osongifuna indaba uthi umlotshwa man ugcineni nikhuluma naye nginomlotshwa ngikhulume naye 3 days back kade ase Philadelphia uthi no man izibulo lakhe ngulusi ngaphandle kolusi isoka Khozana nguKhozana and uthethe amalanga adluleko la ngithole ama-miss call akhe ngeclock ichudu khange ngibuyele kuye kanti uyathatha uthethe Khozana kange ngibe semnyanyeni lo ngezwe njalo ukuthi umlotshwa le ngalimala kabuhlungu kodwa na ke akusathwenyi uzimo uzasiqinisa umlotshwa bekasithanda isindebele and nawe uyasithanda isindebele ithando lakho lesindebele lisuke lapha mhlambe angithi kunokuthi umrathi ngabelethelwe eMatrestini in a village ngiyavuma mina was born in a farm ngiyavuma ngimre emaplasini kana baplaci yapi yes ngabelethwa mfazi enkosini wakwamgwezani kosothina abantu uma vele simbiza namgwezani naye ngithi namgwezani umde wazi ngichuma ngiyavuma wayemuntu ke othanda isindebele khulu ubaba lingana la 1971 wathanda isindebele khulu enye into interesting ngifunda isindebele bengiyokufika kwa grade 6 ngeqisa kuba ngisa kwa5 ngithoma isiZulu uyabona isindebele sami ngasifunde esikolweni kodwa ke ngicabanga ukuthi ngasimunya kakhulu ngoba ngiyalinga ukusikhuluma ngicabanga ukuthi ngafundiswa ngumakhulu yazi nawukukhulela emzini wendebele ngathi indebele elihlaza ngathi indebele elihlaza manje nami ngase ngasibamba ebeleni vele ngikhulele endrebeleni benginganamsuthu eduze kunganani qala ubaba wakhile ekwaPerigiji ngingazi ukuthi wakhanini kodwa na ke ngahlala kwethu kwaPerigiji suke ngeminyaka emihlanu ukuza ngakwaNdebele ngo1982 isindebele sengiyasithanda ke nokho ngisimuntu nanyana ngihatsha vele ngiyavela ngisimuntu mhlambe nesizulu ngaphakathi mara omunye umuntu angithi ukuthi mhlambe wakhulela eSkomplaas njengomuntu athi ahatsha mhlambe athi esigangeni angakhona ukuthi emangweni umuntu loyo ngeze wamsola kakhulu mhlambe wakhulela eSkomplaas bathi esigangeni manje mina kungilahlekele ukuthi emangweni ubaba Gamela kengezwa ukuthi nalezi kwezombanganaga kunendima oyidlalako or kunendima okhe wayidlala ungasibeka esithombeni kancane
ngifike eVukani ngo1992 iye benginangazi bengineminyaka emingaki ngingaka 1992 15 16 sithola uVivi Nkosi yes yawumenera ufundisa English lapha eVukani neMaths naw kade ngisopolitiki ophambili usifundisa ipolitiki yazi kade anekhono lokufundisa msinya no in 30 minutes ilesson yakhe bekakhona ukuyiqeda uVivi Nkosi straight proper teacher that was a proper teacher then bese ke akhuluma ngepolitiki ngeclassina khuluma ngepolitiki khuluma ngepolitiki ekubeni ke ipolitiki yasithinda directly ngo1986 iKwaNdebele nayivuthako kune state of emergency kuvalwa kwecountry lokho sabaleka sabuyela kwaHulu eVelgafonto kwandlela ehle yavalwa iKwaNdebele yavalwa manje ke saba nathi sathindreka directly kungakho umuntu othi wonke umuntu eSouth Africa ungisopolitiki ngoba ke wathindreka ngiyavuma sabaleka saya emaplasini sabuya mhlambe isikolo savalwa kwaNdebele nokukhumbula ngoba bekine state of emergency ngifana nangeCovid upresident kade nethuba lokuthi kunokuthenze lokho akwenzako ukuthi avale kancane bekanga announce i state of emergency ukuthi watholakala endleleni uyabotshwa wathola endleleni amasotsha ayibopha umuntu uhlale stele manje ke uVivian akasifundisa ipolitiki ngo1993 ngikhumbula uChris Hani nabamdumuzileko ngangise contractini nobaba eGarsfontein ngangimuntu othanda ukufunda amaphepha nangithenga iphepha lapha ngiyambona umuntu lele lapha ingazi eziningi uChris Hani now unakayokubekwa eChingo FNB kwakunembhesi ezisuka eVukani ngiyakhumbula manje thina sisabukhwela sinomna wethu sakhuliswa umuntu obukhali ubaba kade abukhali khulu noma sakhuliswa abantu ababili ababukhali nababukhali khulu ngokufana ubaba kade anesandla nokuba nesandla manje sisabukhwela ibhesi leya siyasabukhwela hayi sidecide ukuthi asibuyele ekhaya muthi asuke ebusuku imbhesi zeVukani sasuka ngabo 12 ngabo 1 ziya FNB thina sibuyele ekhaya manje ke sithome sipolitiki lesesi sithande lapho sesibe nathi babantu bakwa ANC njalo mara ke asinangikhundla sesikhona empolitiki la bekufike u90 Polokwane 2007 yes that's right Polokwane 2007 game changer benganasikhundla kwa ANC ngaleso sikhathi kodwa ngikhona manje ke nakuye Polokwane ngo2008 sekube nombono ukuthi man thana siyakufaka wena kuAgas Malisango nabo Vivi bathi noma thana siyakufaka ube ngusihlalo manje ngisesemuntu ePitori ngithi ngiyala ngithi man mina ngisesemuntu ePitori engize ekhaya ngama weekend bathi noma ungawara wena sikwenza usihlalo ngakhwezwa ke as a branch chairperson of the ANC Ward 7 ngaleso sikhathi sikahlanganiswa neBhundu kube nabo 24 ngaphakathi sasi Ward 7 ngaba ngusihlalo wegatsha leANC manje ke bami ngimuntu othanda ukufunda ngafunda kakhulu yabona ngazi ukuthi what are the objectives of the ANC strategy and tactics the freedom charter through the eye of the needle ngangazifunda ngazo zonke into ezo so nawufunda konke ufunda mhlawumbe ngabo Patrice Lumumba abo Thomas Sankara from Burkina Faso into ezo uba nechisaka lukhulu ngase ke kodwa ngiyalisa kulisa kwami ekwa ANC ngasaba nesikhundla wathoma kwaba nehloyo khulu kubi phezulu kwakho or no ngithi sonke abantu bakwa ANC okay ngiyaqinisa ukuthi kunehloyo ihloyo ukuthi nangikhuluma nawe yabona amasuku bathi ukhuluma noThando then nangikhuluma naMasuku abogabiso bathi ukhuluma manje le yangidisela kakhulu uyabona ukuthi kube nama factions ipolitiki leyo ngithi siya ngokuthi sikhani kabani ongasiphathela la khunye asimkhanuko ngoba siyamthanda simkhanaka ngoba unekhono ngiyavuma mhlambe ungqono kunathi kodwa na ke ihloyo leya yangibangela ukuthi ngithayi ngcono ngiphumule ngeke sahloyana kangaka
kodwa-ke umnqopho wethu umunye. Kodwa-ke bangimeme eBhundu sekuyi-Ward 24 aboDumsana aboRoyi naboFakude bathi buyela uzoba ngusihlalo. Ngabuyela kodwa ngaba ngusihlalo mara ngihlala ePitori ngimntu emakhitjhini kodwa hayi uRoyi uzaba yi-deputy chairperson siza kusebenza sonke. Sasebenza-ke iminyaka 2 kodwa-ke i-contribution yami khange ngikare ngoba ngangingasesemuntu othondele ekhaya. Ukukhunye-ke mhlawumbe ukungezelela mhlawumbe ukuthi i-ANC linyazwa yini. Yes because my question ambiza lapho vele. Nawungaqala historically since 1912 yes nayisungulwa kweni Mangaung umuntu ongakafundi wayangakhethwa okay for simple reasons. Ngekuli ihloniphe ebantwini abangakafundi. Akaningi abantu abafundileko the reason better, they understand books better. Nobathume phetsheya bayokhona ukukulwela kuhle. Yabona nje kunomthetho omutsha ukuthi ikhansela lingana matric abasalifuni. Any mayor, any MM, you must have a postgraduate. Bafunde bonke. An interesting story ngokubangwa kwengikhundla nje. Yes. uPixley kaIsaac Seme uba umuntu okhamba iphasi Mazombe from ngo-2000 ngo-1909 ukhamba iphasi Mazombe njengomuntu oba nombono ukuthi we must form the ANC, you must form the ANC. Now nakabuya konke uba almost obvious choice ukuthi ufanele abe yipresident. Yes. uPixley kaIsaac Seme futhi umuntu lokhamba iminyaka emithathu yonke ayaphetsheya afuna imali khuluma nabafundisi kuba almost obvious ukuthi ufanele abe first president of the ANC in 1912. Kodwa ke nakafika lapho hayi akafuni ukuthi ngikhuluma ngabantu abafuna ukukhudla ukuthi khethani mina and umuntu lotho ukuthi mhlamba kanalo ikhono. Now ukukhethwa uJohn Langa Libalele eDube in absentia basitshela njalo bakhetha upresident angekho in absentia bathi wa electing John Dube angekho bayambiza ke ngithi to come address umuntu lo isikhundla sesimfaneleko uPixley kaIsaac se uyasala uyangithola abantu abaningi abenzi njalo. Then uSol Plaatje vele ihlangothile Northern Cape uba yi-first secretary ngasuthi aba treasurer nofana waba yini uPixley kaIsaac. So ngizama ukuthi bekungakhethwa ngoba wena ungwenkosini wena ungwakwaVilakazi wena ungwakwamthombothi bekhethwa the best amongst all of us. Manje into leyo yathoma yafatala nathatha njengomuntu omdala uthi nasi mhlawumbe umfaka njengekhansela nanifika ngaphakathi kwamasipala ku-council, the municipal council ngakubuza into elula and into le ngiyibuza ngokusaba nokho ukuthi kuba nama-trustee kesithi kwaNdebele abhalwe i-paving ngenye indlela erarayo. Yes, true. Ukuthi uyabona ukuthi ikhansela lalifakwe lalifika ngapha ku-council kwamasipala nakuphunywa indaba ze-IDP abakhulumele ngcono mina abantu be-trustee lekhaya. Kuba yini eMatenslop in 30 years akuna-paving engene ngemzini kuba yini eBhukuni uDugu ngechudo elikhulu nje bayicedelela indlela le mara kuba yini in 30 years iBhukuni uDugu yasungulwa ngabo-1976 beyingekho indlela le. Siyathokoza ke finally bayifaka nje manje ukukhetha umuntu onombono nomuntu onganikhulumela kubaluleke kakhulu kunokukhetha nje njengokuthi abantu abakhulu bathikithi bekungasi obvious ukuthi izibulo kuyoba ngilo elithatha ubukhosi kuyisa. Yes. It was not an obvious thing. Bebaqala ukuthi hayi mara lo muntu angezabuza bese bathathe lo omlandelako nofana baqala nalo isibili ukuthi hayi khona bagcine bathatha mhlambe wesine amaqheqo mayithi nasesicabanga ukuthi izibulo sibanda bomuntu siyafana ngithi kuba yini batsho mdekhetho ukuthoma lo amaqheqo bekaqala lokho bengasi obvious ukuthi vele izibulo yoba manje abantu bathatha ngathi mthetho wesintu ukuthi izibulo vele ngilo lokuthatha ubukhosi. Sengizama ukuthi into mhlambe sibangele ukuthi sifadalale uqale musi abantu abaningi abanombono abasekho kwa ANC. You are very much correct. Abaninwa
abanye kwenziwani almost kanengi uthola ukuthi sidoswa phambili babantu that shouldn't be leading us. True, that's and true. leyo is weakening the ANC. Ngenza umzekelo nje we-BA baya interviewer lapho nawe nje ungafaka i-CV yakho akithi emakhethweni Yes. waphasa i-interview ungavela as a candidate Yeah. le-DA kodwa na into bayenze kuhle ukuthi baye ngemphakathini bathi umphakathi uzikhethele nedi i-process leyo thana mhlambe iyahlonitshwa ungathi ukuthi umphakathi ukhethe wena mara igama nalibuya igama lokho alisekho ekuthomeni kaningi kwenze kanjalo Nokwaningi kwenze kanjalo, yes. bakhethe bathi sifuna uThando Mahlangu mara igama nalifika lapho le uthotax nje ngijama nayo khulu into yokuthi umphakathi uzikhethele nokho umphakathi ufanele wazi ukuthi umuntu ongana matric comrade anisakhona ukumkhetha ngoba ngathi ufuna umthweni la umthweni fanele kube incwadi ye-matric uyiphethe. Yeah. Nanyana nifuna ukugabisa abantu be-Chris Hani. Yes. Ukugabisa umntasi komzi phepha lakhe le-matric. Then simenze cancel. Thoma unyaka lo. No matric, no cancel. Straight. njonje isimakhethweni ucabanga ukuthi kwaNdebele sihlukani khulu, is it politic or ukuthi thina simaNdebele sisodwa sibumbani sizenzele ikwaNdebele better? Ayikho into enganibulala nibabantu njengokuhloyana Ne. uthi ningafunani. Abantu abadala abakasilahle nabathi inkhonkhwane ezimaqalanga asazi ubetheli umuzi. And ngiyazi ukubudisi kangangani ukuhlanganisa abantu. Kunendoda esiphetheko inkosi Speedy Mashilo. Uthi indaba ye-unity ibudisi. And uthi ibudisi khulu. Uthi into ye-unity uSpeedy ibhalela abantu ababili. Babhunubhunu. Bangazwani. Uyabona ukuthi kangangani ukwenza nje. Uyabona ukuthi le unity ibudisi kangangani. Iya ngiyayibona. Ibhalela abantu ababhunubhunu. Bababili. Abantu ababalwe. Ngithola umunye alimele nanifika kakumakhelwane nithola umunye abhunubhunu and behlingazi. Manje unity kuyinto ebudisi. It's a lesson. Yeah. Speedy Mashilo. Ukuthi nawulwela i-unity ufanele ubekezele khulu ngoba abantu siza cala msi imndeni eminingi ihloyene kangangani. True. Kodwa ke bonke abazuzi. Uthi Mabuza sise Barberton in 2015 kabo December. Uthi niba abantu labanjani? Nizondene. Kodwa niyatlhaka. Nizondene. Kodwa ke nihluphekile. Why do you hate each other or one another? Ngoba nitlhaka. Yeah. Join forces nitelana sinincede. Nizondene. Why? And ngathi njengemzini nalwakhulu ingathi umhlapho nibamba khulu. Yeah. Nolapho qinisile. Yes. Akubi netutu. Manje ke kwaNdebele nasingazama mhlawumbe ukubumbana nasingalinga ukuthi sizwane mhlawumbe ikwaNdebele ingaphuquka indaba ihloyo nemndeni nakayirabhela emndeni eyizwanani njengo December bafikile abathinga ngaphezulu athi ngowabulala uGhari ngowabulala umalume Christmas abakayibona abantu ngowabulala ubaba ukuthi kudishiwe kumnandi umuntu ayisusele ukukhumbula wena wangenzani. I want to tell you Yes. ukuthi kwenzakalani nakulala ubaba just ukufundisa umphakathi nokuhlakaniphisa. Yeah. Into ebalulekile ukuthi umphakathi uyazi. Ubaba udunyuzwa libhuru ngo-1996 29 November. Yazi nangakutshela umhlolo 30 years later 29 November umuyabhu. Yeah, 30 years later. 30 years exactly 30 years later. Twende juthi sihlezi noma for 30 years. Kamnandi khulu namkhulu. Now ubaba udunyuzwa libhuru. INdebele yazi musi
aliziveli liyabulawa yawa yona injalo now bayafika bomalume bayafika abobaba then decide ukuthi no asiyeni kwaTshiyana hayi uThulari bambulele yo then baya kwaTshiyana ngangimncane mina bayangichiya ke bakhamba nomnakwethu ngoba ngangingakaweli ngithi uyazi ukuthi indrebele lengakaweli aliye enyangeni iyawa khona kunjalo ukhambe nabomalume ngezwaziyela nawo nabafika kwaTshiyane ke uTshiyane mina ngikwazi nakwaTshiyane ba consult ngithi and then uTshiyane baseseselayinini usuyaba sweet uthi nina zani yo then Tshiyane says no ngiyazi nina nine problem yo ninehlekelele libhujelwe umuntu you have no problem it was an accident yo bangakalahli nethambo then bayabuya ke ekhaya and then ke se abukhali bathi hey Tshiyane uyahlola njani uyahlola umuntu loyo muthi ngimthola dakiwe uselo ngafuna ukuyini same December ubaba simbeka 7 December 1997 kudlalwa ibhola lapha eground le Shining Stars then usakhi uyazi uzosibiza sinomna kwethu sibukela ibhola umuntu sineveke ubaba simbekile banibiza ekhaya then nasiye ekhaya pasithola kunenyanga ngithi lezi recommended ngithi inyanga sithola ivunule njengawe nje kodwa unlindi mhlophe twake atho ubona inyanga mbheka awuke atho ubona inyanga mhlophe kangaka indoda hey mara nama ngiyazi yo inyanga mhlophe kangaka then usathi mncane ke then singena ngakwagogo mina ngilala ngakwagogo na njengakwagogo pho kunembhede embili lakulala mina singena ngapha uvala amaharden la inyanga le simazi ngathi ubuye eSwazini I'm not going to say beka recommendwe ngibani for obvious reasons ngiyavuma then usifaka ngapha uthoma ngoma yabona uthela amanzi phasi nakathela amanzi phasi asimbona ngithi ba noma benzani ngapha then ubuzumo yamazi umuntu lo abena mgwezana uyalandula bona uthi no umuntu lo angimazi then uMadzela uba ngwesibili uMadzela uthi umuntu lo angimazi manje ngithi kosasibona umrobule lo baba yabona then kuya mina ke kwesithathu then siyaqala lapho ngithi umuntu lo mina ngimazi uthi ufuna ukusitshela ukuthi umrobule lo baba locine khulu uthi usidungile undungile now athi siphume ke sibethe moya sibuye nasibuyako enze the same story thela amanzi lapho uthi ufuna ukuhlaba umuntu lo kulelo baba uma nomgwezana abuye lo nomgwezana umuntu langimazi uMadzela abuye umuntu langimazi nami umuntu langimazi this guy kade asikhombisa isithombe sidala inithombe zekhala zakadeza and like ngathi yabona ukuthi namuntu lasmazi but interestingly kwesibili then usichenjile isithombe lesi awu then uyathoma uyasibuza ukuthi inyanga ikuphi la sitha inyanga kwakhoma mibuzwa inyanga ukuthi inyanga ikuphi yes sinako kwakhoma so sithi hayi umuntu uzokhomba ubankulu khomo lo kodwa na angakhomba then this guy was then rejected then wafuna 5,000 and besinganayo ukuthi yo at the time I think I was 19 Madzela was 22 5,000 endikade kanga imali asinayo wakhamba ke aswabile now istory sami sithi yes abomakhelwana bakhulumisana ngenxa yenyanga ngiyavuma bakhulumisani why bonke basitshela ukuthi kunomroslo yabo yazi nangasi ngabuza inyanga kuba yini ningaspade nisigabhise nibophe imzethu nithunyisele imodere zethu
kuphela. Abantu abaningi abazwani namhlanje. Omakhelwane abakhulumisani. Inhlobo azifunani. Zitshelwe zinyanga ukuthi umgede akakufuni umgede. Sasinganalutho ubaba nakalala. Umna wethu khamba no Malungiso George Mtawa. Ngenyokeni bathi ngumntawani. Sebakhambe emabhankeni. Nomna wethu bekangitshela FNB muthi bathola 46 rand. 46 rand. Yeah. Maranta 46 Yeah, 46 rand. Then baya African Bank bathola kunganalutho. Then abantu abaningi badla umbana mhlawumbe babuchilifa and all that. Into eziningi uyaba self made. Qala ngo in 31 years. Sengihelebha umuntu osekhaya. Yes. Baba udunyuzwa libhuru. Uma kodwa nakanga ikhwela ibase. Sesalwela ngayisikolweni. Sachubeka. Bene besibereka bobasi kadoka. Bene kimoreta leya. Ubaba bamdumzele emoreta park. Yes, interesting. So si place into eziningi Constantia Park. Nabani ngireya nomfazi ePitora, ngireya ngehloko kuphela banathi mara mhlolo kanti lo wazela phela wena. Mina wangilayela ukuthi emorlete vekere. Sengiyalula wangilayela eConstantia Park, Louis Botha, January masilela. Ngoba ngangikhama nobaba ngisesemncane. Mangizama ukuthi inyanga siyakholela kizo ziyasihelebha. Amabona kwalikhanyana. Bayasihelebha mara lisani mabona usitshela mala. Lisani usitshela mala. Ndrabe. Ngosi ni bangela umphakathi. Urarani. Kodwa neka sithi kunabona bangaleli siko nalapho. Angithi nabathi kunesipoko wena ungakasiboni. Akusilula ukuthi ungasewala ukuthi isipoko asikho ngoba zange kusibona. Njengami zange ngasibona isipoko. Ene angithi angeze ngayinyangeni. Yes. Qala msengithi ngiyakutshela ukuthi saya kwaJiya. Ku recommenda kumalume. So nethi inyanga lisana usitshela manga. Njeke is even worse ngoba uthola nomrazanyana ayinyanga. Nawo nasilwana befazi lapho siya consult ngithi siyenyangeni. Nawo nasukhuluma nomntwana ongananrota. Ngapha mina ngifuna umbikela ukuthi umfazi lo usilwa kangangani. Fana nomfundisi onganamfazi. Yabona nasilwa consult kubafundisi ngithi. Mayiso consult njani umfundisi onganamfazi. Ngithi mhlawumbe umalo ebusuku uthi naye athi ubaba lo uthi and umfundisi wakalamfazi. Yabona ukuthi babudisi njani. So ngidle isikhathi sakho uhelebha umphakathi ukuthi inyanga is not always the case. Ngicabanga ukuthi ubaba wasitshiya nemvenyana emibili. Kodwa nake silingile over the years ukuthi silinge nathi sisebenze ene umuntu akazigude. Kodwa nake baningi abantu abazuze uexistence ukuba khona kwakamna kwethu. Nebanengi abazuze ekubeni khona kwami. Ngakho ke into yayitshela abantu nabengiyenza. Nasihelebhene kwesibabantu. Musina it's not your business ukutshela kuGabisa. Why nisihelebhe? Naniceda la nikutshela kuGabisa. Fana nyana sakhele umuntu indlu ukuthi mde sithuta abantu, sibathutelana. Build a house, banikele isikhiya because ngazi mde ngibeke njani. By acceptance ingasuthi kuyathunana nanakhela indlu nje enthothi lapho nyakusiliqala leni angithi umnotho uyabheda mara nakhela indlu nje ingasuthi nina ke nibabantu abathage khulu kuphele kuthiwe nabasempotsi nabesana bathi seyithatha indlu ethu le bathi seyithatha indlu le uyabona ukuthi into le yibabdisi yani seyithatha indlu ethu la ngithi yalethwa umphakathi seyithatha indlu ethu le yani thoma ukusenya nini sentomo ukuphapha. So mna kwethu ubaba khuyalala ni busy ku construction. So now ekhini unrakela njani nikhona njani ukuthi nibambane nikwazi ukubuilda phezukwento ubaba bekagijima phezukwayo and then nayenza yaba successful at that solo nibambene. Ubaba wayegade angasi umuntu obhalisileko ikampani. Wow. Yeah, ngoba ngangi ku business side nesikolweni ne university. So ngitshela umna kwethu ukuthi mathana bhalisa ikampani. Ubhalisa ikampani yakhe ngo98 official ukuthi ngiyaregister. Okay, yes. KJM le. Yes, oh. Ibhaliswa ngo1998 seTUT. Kade angilethela ukudla eTUT yakhe.
kodwa ngomgqibelo ngiyokure i-husky leya econtractini. Yes. Yeah, abantu bakhe nakufika ikhuba babaleke ngihambahezi ngikhulume nami mara ngibuye esikolweni nakuvalwako kodwa ngibuyele econtractini. Lichudu nje sinechudu elikhulu lokuthi asilwi kwethu. Jace. Angazi mina angeze ngayichazi vele selichudu ngoba ngakutshela umhlolo zange ngalwa noMatsela nangithi zange ngalwa naye mhlambe nangalwa naye mhlambe bengina 2 years yena na 5 mara mina ngikhumbuli ngazi ukuthi lo ngumna kwethu ke ngifika from 6 years into ze 6 years yazazi bese kwasabe abanye. Yes. Angikhumbuli mina ngilwa noMatsela angikhumbuli ngilwa noSakhe uzakhele zangikhalwe noSakhe. So sesaba nechudu elinjalo mhlawumbe nokuthi ubaba kade abukhali mina khanga ngibethu baba yona ukuthi ngangena idiscipline abantu abaningi babethwa abazali mina ubaba zanga ngibetha uma mhlawumbe wangibetha ngefaduku ngabo 3 years mara mina ngiselele ngayi ngifunda uSapey to nje unamgweza zanga ngibetha ngoba bengasimntwana olukhuni bengasivelede. Yes. Ngimuntu ohlala ekhaya naye umna kwethu angikhumbuli man avalelwe ngendlini bathi kulila isamboko wonile qala lethu uyalazi nawe kuliqala lakho kulalisa izembe ngaphandle hayi bathelele izinja amanzi uyabona nengolovana ingaphandle ngoba beka sibangisa into leyo nokududa kwethu asikwazi ukududa sonke ngoba bekathi nethi ngizwe. Yeah. Angitawuni badude emlanjeni. So bane kwethu asikwazi ukududa. And abantu bathi niyahlola njani? Asikwazi vele wangiphoza ngedabini ungibulele. Noma nje wangiphoza ngedabini kodwa ngoba baba waze disciplinarian. Yeah. Zange saduda. Besikhamba nabe abokhiphi laboveli labo Daniel Qini sifike sibabukele. Ngoba sibabukele emlanjeni. Inyoka nayo ingabathatha bisokubaleka nje. Yeah. So mna kwethu kuqhakatheke ngani ukuthi umuntu wembaji athathe? Kusisindu lezo. Kusisindu. Cala msi na uya kupolitiki bakutshela ngepopulation. Uyazi ukuthi kunama country iBurundi. uVusithuli kata seBurundi 2011-12 uVusithuli. Uthe eBurundi bebane crisis ye population. Kuthi kade idrop babona ukuthi isinekinga la. Batsho kuvalwe icountry between 1 and 2. Okay. Kuthi wokumuntu ayingendli. Because the crisis ye population. Manje ke ukuba kunabantu abaningi abakhuluma ubudlayela. Athi ngithathelana. Zana komfazi. Yeah. La ungakathathi ke ngikhulume ngethula nje. Kume njengabomu. Ithula amathula amaningi alanda u50 nje. Ekusengikude khulu. Ke ngikhulume ngedlazi. Wena undanga bani? Ngidlazi. Yeah, so uthoma ukuriyada kabuhlungu. Uthi na unganamfazi. Uyabathuna bakwenu. Nanyana ngeke bakutshela. Akekho umuntu ongafuni ukuba nesizukulwane. Akekho umuntu ongafuni ukubhincela umntwana wakhe. Kusisindu. We must neBhayibhelini ngithi bathi we must multiply. Ngiyazi verse leyo mara iverse ithi zalana nani nandre. Yebo. Manje eBurundi nabavala icountry between 12 and 2 babathi ukuthi bafuna nizalane ngekani. Uyangithola. Manje ke kubalulekile bona umuntu oqala msina semnyanyeni. Abantu abangana abafazi yabona sinina kangangani. Phela. Singebandla lapha sathoma sangathi sibaningi sikhupha nina. Sinisanga phandle. Esihlale sodwa. Manje ke kubalulekile ukuthi umuntu ube nomfazi ube nabantwana nokho abanye abakhona ukuthenga sithi ncancabe kulapho. Siyavuma. Nabangakuthatha bakubisele esikhundleni esiphakamileko. Kengiphi indima ongayidlala kwaNdebele ukuchugulula nje iKwaNdebele namkha ukuyibeka on the map. Ikwazi nengi into ezingekho kwaNdebele enengazi ukuthi kuba yini phezulu kweminyaka ema-30 nomnyaka munye. Abasidosa phambili khange bazenze. Kuliqala elibovu ukuthi kwaNdebele ayinawotela. Ne Elibovu iqala. Ukuthi asinawotela. Ngiyazi ukuthi ibudget iba yincane.
and ke ukhunye muso kusilimazako nabakhipha ibudget ngibacala nenani labantu imbiko esithola ukuthi sibabantu abangasibaningi in terms of uqala ibudget ye-KZN nebudget ye-Gauteng iphakame khulu ngoba abantu baningi lapho ngicabanga ukuthi izisetshenziswa zethu ngobuningi zisesephasi khulu mhlawumbe kufuneka umuntu ongasihelebha angayembusweni khulu ukufuna imali ngaphandle yabona abantu laba bo Bill Gates nabo Elon Musk uyazi usuyababhalela abantu abanjalo kube nemali nje etholakala kwamatata wethu enkolweni ngingarabhela khulu bona ibhola ibuye enkolweni angikhona ukuthola ukuthi ibulawe ibhola ife aboJomo Sono Dr Khumalo badojwa enkolweni umuntu ongathi we are reviving ischool football ishimulo lonke ngamsekela khulu and ke basilethela ihotela yazi ukuthi kuba nenento eziningi engakwandebele abantu balale Witbank balale ePitori mara beze kwaNdebele mara bezekitha iDivilius incane ikhulisile incane qala nje inchema zePSL nazize lapha kizize NFD balale ePitori bathayela ibhesi beze ekseni nawungafaki ihotela lapha ufake neground anyana zonke incheme zabo Sothoro ziyokulala ehotela yakho bazidlula khona lapha eduze and indaba ye maintenance kade ngisezithabiseni ngen-31 I felt very bad and noDumsani Sikhosana ngimtosele ngathi hayi comrade can't be ukuthi izithabiseni ife njaya I feel izithabiseni ngosituto and bengazi ukuthi uDumsani usukile ezithabiseni waya eLoscope ngitshela ngumazibuko lapho ukuthi uDumsani sekwaseLoscope mina bengazi iveranda engithi ngiphumula kilo kusehlathini straight ngamshudela ivranda angifuna ngaphandle lena ngibona lapha la bekudlala isnooker ngaphezulu phasa apha kuyikhichi indawo le yaborokela isabereki ngiyabuza ngithi musiki nje kushoda kuborokele mhlambe ema-ofisini straight so ngithi i-maintenance ngiyazi bangaphasi kwe-tourism and all that and ngikhe ngabona i-opportunity ye-tender umuntu ongayithatha over for 15 years angazi mhlawumbe bazagcina bamtholile umuntu wangaphandle na indaba ye-maintenance kubaphathi bethu nawungaya eMorula Sun nje yes uqale i-Odi Stadium lapha neMorula Sun leya yanikelwa umuntu wakomgede wayichentsha negama wayichugulula wayibhalela inye igama ife nawuya eMabatho Stadium just maintenance yazi iqale elikhulu ukuthi in 31 years azange sikhona ukwakha idorobha noqinise mhlambe ungathi Matthew Phosa ndaweni DD ngokuhlanganyeleko no Refilwe Mthweni mhlambe iNelspruit le bayenza kuhle ngoba iNelspruit ihle khulu futhi umuntu wathatha iparliament yethu wayisa eNelspruit wasibulala umuntu lo asibulala yazi ukuthi politically they were defeated and sifanele sivume kodwa nake wasibulala umuntu lo ngoba na ungena eNelspruit ayibele bomnaka kuphela ngasingene ngeparliament lapha ngobunengi bethu njengona kwaNdebele so into umbuzo wakho ekugcineni ukuthi sifanele silungise insiza zethu asinazo asinahotela kodwa na ke uDumsani Mahlangu JD no Dikhale either doing very well I can tell you now i-level yabo leya yokufaka infrastructure thanda yenzeka mhlawumbe in the last 20 years imonika ngasele nendlela zizinengi ngemzini true cool you know these guys are doing well I mean ukuthi ba revampa kwa Gafontein Stadium bavusa kwamhlanga yabanjani yona la benze kuhle khona sifanele sibabethele izandla enye into engilila ngayo mina abantu kisithi iPumalanga nje general mhlawumbe ngehlangothele contract nema-ofisini kungena abantu abangabuyi ekhaya kaningi kena abantu beLimpopo abantu beGauteng lapho umuntu uqashiwe wenza isikolo ubuye eGauteng kodwa nathina sikhona ukubereka eGauteng uyazi ukuthi sihlala la kodwa nasisebenzi la thina sesihlalisela abantwana ukuthi sebasigcwele izandla nasithi asibuyeleni ekhaya no daily we can't yabona basigcwele izandla mara la sinalo siyenzako la yikho esiyenzako sihlalele ukuthi abantwana basafika la kade cala mina nginyaka engehla kwemasumi 2 ihlale ePitori ngibona ngimuntu wala la kuyadlula kwaNdebele sesiswaphelisa
ungathini emntwaneni eNdebele? Umntwana eNdebele yiye esikolweni. Igrabhela kangangani umuntu onganaso isikolo uyatlhaga man. Ampuru usendleleni okutlhaga. Into yamathenda le it's not sustainable. Umraro khulu. Manje ke siyele esikolweni umuntu orega angakafundi. Good example but mostly a very bad example. Ngoba abantwana bathi mara musumgede unemali nakakafundi. Abantu abanjalo abasibanengi. Abantu mhlamba baregileko nofana abaphumeleleko bangakafundi baba bancane khulu. Ngala msako teacher bonke bo principal bafundire bonke abantu abo. Manje ke zama ukuthi ungasenani uphathe nanyana ku certificate. Mina ngibabawa lokho abantu abamandele. Go to school. Rotman, ukusama pikulumo and the word of the day. Kube mnandi khulu ukuhlala noGamela ngifundele nengi kuye. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngenza i-afternoon drive iganatla lingekho kufika i-hour le-sport. Yes. Ngadunyelwa ihloko. Ngadunyelwa ihloko. Yeah. Into ami le mina just nale waseyiphelile. Ngapha ngene zemidlalo. Manje nokhelela ngolivala ngani? Ibholo lami ngikwazi nokuyikhuluma. Yeah. Kathi kanatla banelifoni isemina nangifonela uGamela ngani. Ngiyamfonela. Yeah. Kazi ngamthola seteksini ngamsola. Hloka wa save ihlelo. Yo. No, hloka wa save ihlelo. Asisayikhuluma ibholo bese aliqeda ihlelo. Yo. Uphi Gamela? Nkathi segezina la. Yazi ngiqatshe unyaka munye egezina. Ngo-2004. Ngo-2005 ngathenga indlu ePhilip Nel Park. Ngisesenayo nje. I still have my house. So ngiletha ikulumo le ngifuna ukuletha umlayezo welanga ongibuza wona Thando ukuthi yabona na unekhono ikhono lakho lisebenzele ngamandla. Ulisekele nangefundo njengoba uGamela bekatsho. Yes. Ukwenzela ukuthi namhloka kuthiwa kunomuntu ekufanele azokuvala isikhala la. Kuba lula ngoba kusiyinto ekufanele yokuthoma ngokuyiphendla. Ngiyavuma. Into engaphakathi kuwe. So kumbukeli wethu nje ocalileko nosilaleleko. Nakuthi unekhono, ungathi nginekhono bese uphelela lapho. Lingezelele ngefundo. Umlayezo wami namhlanje engiutsho. Nathi nje sinje siyaphendla Thando sasikahlala kuphela. Ngiyavuma. Yeah, ngiyathokoza. Rotman sithokoze khulu kwamambala. Namasuku? Mina word of the day. Asifundeni bafethu. Helebhi man. Basho zokuhlala nje. Basho ngikwazi ukugwala kuphela. Iphepha likho. Asiyeni esikolweni. Unyaka lo ngiyathoma mina. Nakwethu soyiswaphelisa abantu bakuthola njani? Ngimuntu olula khulu kodwa. Inombolo yami ngeke uyihlagele. 084 704 8866. Ngithokoza kangangani ukuphiwa ithubeli. Sizalithola elinye ithuba. Sikhulume edibanyana kodwa ke ukusekela unamasuku asikhambeni sesikolweni. Into yama projects is not sustainable. Into yama projects bakunikela iproject inye nje ye 10 million. Thenga ivene esikolodo wakhumuza ifirst row ungayiceda bangasakunikele. Then what? So ke nawusesikoleni uphethe iphepha lakho cabanga ukuthi unokubalekelo obuhlenga ngani saza kukhuluma ngokunengi ekusasa. Nokho sibuye sokhuluma ngehwebo, sokhuluma ngokukhulisa komntwana. Sokhuluma nje ngesikopilo likaNdebele. Bakwethu ibizo lami nginguThando Mahlangu, sigadangisela eGood Life Studios. Ningangithola kiwo wonke ama-social media platforms @ThandoMahlangu_. Ningilandele nami ngizonilandela. Facebook Nqobile Masuku, TikTok Nqobile Masuku, Instagram Nqobile nofanezile Masuku. Ningilandele nami ngizonilandela. Ubuhlobo bona la uyatholakala e4way R573 Moloto Road. Yelele ngiyo. Mina ngingumike uGamela wakwaThombeni. Ngingumsweswe nabesana.